engabezweni. Lo muhla bekusho kufika emaphethelweni kwemkhosi wencwala lobe impumelelo. Nalonyaka lacwebetelako aphume ngebuningi bawo kungenela lo mkhosi. Lo mhla esigodlweni engabezweni bekukathe kulilanga lokuthi tinkulungwane netinkulungwane talo lubutho tikhombise buchawe bewenda siciniseko ukuthi lo mkhosi uba impumelelo sibili. Libutho belikade liphume ngetinkhani kusukela engajeni leseyincane kwatise ukuthi lugotshwa lusemandi. Silo semhlaba singakangena emkhunjini sihlole libutho lakhe umnikati. Ngaphambi kokuthi ingwenyama ilicithe libutho icale ngekugitsa umgubho kunye nalo. Imbubeke beyikase isingethwe ngamakhosikazi esilo sigodlo uBabetukhulu Mvunankulu welive neliphini lakhe kanye nalabanye labakhulu embusweni welive. Kugitha kwephethe ngekuthi bese kugidwa incabakanxofula. Emajaha lokufaka ekhathi elizinyane aseyagiya embi kwesilo. Selibhodla libhubezi lithe lokwende ukuthi live lisimame kule minyaka engamashumi lamane kusukela yabekwa esihlalweni sebukhosi kube kuthula. Sithumisa kona nekuthula eveni nesingena ku2026 uqhubeke kube njengoba kunjalo iminyaka lengamashumi lamane isho kona sihambe inze indlela kepha ke lokuhle sihambe ngekuthula nangemusa nangekunakelelwa ngilabadzala naNkulunkulu wasibekela wasigcina solo nako simile sigcinile noma ngalesinye isikhathi ungakhanza kwekuthi kuhamba kube netikhilikitsi letihle ethambe tiqhamuka kepha ke lokuhle ekugcineni solo sibambene simunye injabulo eveni eSwatini ikhona inhlala kahle kuthula kukhona ngona lokufanele kuqhubeke eveni lonke laKangwane liqhubeke lihlale ngenjabulo lihlale ngekuthula litokwathi ukuphumelela etintweni letinyenti emajaha. Siphefumulela umhlaba silo semhlaba siphinze sakhuthaza eMaswati ukuthi akhuthalele umjovo wekuvikela ligciwane leHIV. Sibona netithelo lena nalena letendelwa lona live letibonala ukuthi nawuthi uyabuka live lelibukwa ngeliso lelihle uthi uyalalela emaveni uthi awu bekukhethwe emave kuthi awu nine ndawuba kanje nani sinasibuka lesimo nisikhanje ukuthi awu ngilesilikhuni kepha ke nakuthi kufikwa la kaNgwane kufike kuthiwa cha nine nibahle nine nihleti kahle nihleti ngekuthula ngenhlonipho nitawuqhubeka nibe njengoba benzolo ninjalo lokuhle solo tibusiso leto majaha. Nemave kubonakala nje ukuthi kube nelithando lolukhulu lolumangalisayo ukuthi awu loluthando lolungaka lesilitholako njoba nje lapha nje kunetifo kunani
kunetifo bo HIV AIDS bo malaria bo TB nalokwa kube nemave nje lekhashane lathi angathola lakakutholile lekubonalisa ukuthi ukulusido athi angiyofuna labanye labahleti kahle labahleli ngekuthula bathi nababuka yonke iAfrika babuke eSwatini njengoba nje kunanayo umsebenzi wePrep weAmerica lobonalako ukuthi kuthiwa sana sujovile nalesilwane lebesikhona lekuthiwa HIV AIDS sekude kwaso so yahamba nje ngaleyo ndlela kude lo ngabe usakusini maja kepha ke noma kunjalo funa siqhubeke sihlale ngentombi singabe sesithi lo sesithole lokho sekutaba ngithela zayeka noma sowendani nekwendani noma akusabonakala ukuthi sowendani pho kube soluthi ngani sengitholele lekumadima kuthi ke leto tihlahla lentitholile letibuya le emaveni labanye nje abasengakatitholi lapha even njengoba nje lokuhle ukuthi live selivele lithekele loyo muthi lena live ngete lawe saba lo muthi njengoba lo muthi kuyashiwo ukuthi ujovwa njalo emva kwetinyanga letisithupha uhluphike ubuyela ke ujove nangabo saba kujova ke ungaba inkinga kepha nabo ufuna kuphila ungafuna uphike kubuyela kulo 6 months uyohluthola lo muthi umuthi sibili lo ufanele live lonke liulandzelele maja Ingwenyama ithumisene kubonakala kwelibutho lalabo labagcinwe eminyango wekucondzisa timilo netigwegwe lo nyaka ubonakele ukuthi nelibutho labo malume nanalo alingakhohlwa kungena libe semkhathisini welibutho nalo lito gisa ingqwala ngoba ingqwala ayibukelwa kude ibukelwa umntwana emthakathi kuphela lobukela ingqwala uthi ke nabo nabala mkhathisini welibutho babe libutho sebayifundisa kepha ke bathi ukuthi ihlatshelwa ngasiphi isikhathi babe ihlatshelwa kungasiso lo mgubho bangafundisa kakhulu lo mgubho itothe eminyakeni lotako nje nabetako babuya kwanze sithi sebavuthiwe macha Indvuna yemajaha afinyeza mncina ibese ikhokha iorder lebuya kuyo umnikati welibutho Imbube emhlaba iyangithuma majaha ithi angiphakamise ngosisi phakudla tenkunzi Imbube emhlaba majaha isiphatha inkunzi kilikhulu nemashumi lamane nenkunzi inye ngaphandle 141 wetinkunzi majaha Imbube emhlaba majaha ithi ke isipha imbasha sitofike emakhaya sitobethela majaha imbasha majaha lengi-45 million majaha Banenkosi lentele nje majaha yasijike ezulwini sathuthuka saba bahle sasidlala ngemfoloko ngiloko majaha usho njalo umsazi omnyama nabalithumi lodukanda bempondweni lodukanda bakisempelebeleni sikukhuza umnyama ukuthi nemesolo kumagama futhi sendoda
Ingonyama icitha libutho nje lacwebetelako athenza kucetha kuhlakula emasimo ebukhosi. Lo mmemo wekuhlakula wacala ngemuva kokusha kwelikhuni lebe kukade kulandzela ingcwala lenkulu. Umkhosi wencwala wacala ngekuthi libutho lasengabezweni libheke esigodlweni elithitsini lokwenda ukuthi kucale ingcwala lencane ngalelo langa. Edintsabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni engabezweni.